Ya kodwa-ke ngizama ukuchaza ukuthi okumele ukuthi ngikuyeke ukuthi ngikwenze ngizokuyeka. Uyedwa kuphela anganoma ngizothi umuntu noma yini kodwa ake senze kanje, uNkulunkulu kuphela mina ozodicide ngami ukuthi yini okuzokhona ukuthi ngiyenze, yini okuzokhona ukuthi ngingayenzi. Akakazalwa umuntu futhi bengakaze abe khona, mhlawumbe futhi hhayi ukuthi nothi mhlawumbe akasoze abe khona umuntu mina ozokwazi ukuthi a-dictate angitshele mina ukuthi okay Lindana uphile kanje manje yenza kanje, yabo. Ungaba nje nombono wakho bese uba ukuthi ngiya-decide ukuthi ngiyalithatha noma ngiwuthathile, yabo. Kodwa I believe ukuthi nawe njalo nawe wena obuka le video lo ufuna ukwazi bese ukuthi uNkulunkulu kuphela ozodicide ukuthi zizona ziphi izinto ofuna ukuthi uyiyeke. Either umuntu ofuna ukuthi asuke eduze kwakho, either i-habit okuzokhona ukuthi uyiyeke, yabo. Uma ukuthi umuntu mhlawumpe ophuzayo, uNkulunkulu ozodicide ukuthi ufuna ukubuyeka utshwala. Uzokutshengisa futhi ukuthi ufuna ukubuyekela utshwala-ke manje uzokwenza nje something painful ezokwenza ukuthi nawe uphaphame ubone ukuthi noma umuntu umconsider as umngani uzokutshengisa ukuthi no lo bye bye.